Ndagusuje cyane nshuti muvandimwe ukurikiye ibiganiro byacu munyura kuri channel yanyu mukunda muri benshi channel yitwa Mbene TV mbaye imikaze muri aya makuru. Mu by'ukuri njye nitwa Ajabu Marashi, ariko kidasanzwe ni inkuru tuje kubabwira aho ambasaderi mu gihugu cy'u Burundi Edouard Bizimana, uyu nguyu ni minisitiri cyangwa se ambasaderi ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane, cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane mu gihugu cy'u Burundi, yavuze amagambo akomeye cyane yongera gutera icyuma mu gikomere, cyangwa se mu by'ukuri yongera gukanda ahababaza, avugisha abanyarwanda muri rusange. Amwe mu magambo agarutse tugiye guruka uyu munsi n'amagambo amwe yavuze yuko u Rwanda rufasha Red Tabara, arabishimangira ku mugaragaro ndetse yongera gushimangira yuko umudamu cyangwa se umutegarugori witwa Pamela umaze iminsi avuga mu gihugu cy'u Burundi yuko azafasha Red Tabara kuvanaho ubutegetsi bw'u Burundi, ashimangira ko uyu mudamu cyangwa se umutegarugori Pamela ngo azafatwa ndetse agafungwa, ndetse kandi ashimangira ko ibihugu by'amahanga ngo harimo n'u Rwanda biri gufasha mu gutanga imyitozo ya gisirikare, harimo abasirikare ba Red Tabara ndetse kandi gukomeza gucumbikira Red Tabara ubwabyo. Arakomeza aravuga ngo mu by'ukuri ibihugu byose ngo umunsi Pamela yafashwe n'abandi bafatanya ngo bazasobanura icyo bagamije, ikindi ngo bazashyira umucyo ku bintu byose maze iminsi bivugwa. Ashimangira kandi ko mu by'ukuri ngo Red Tabara nta mbaraga ifite, yavuze ngo usibye imbaraga bahabwa n'u Rwanda, haba intwaro, haba imyitozo ya gisirikare, ibyo kurya n'ibindi byose, aravuga ngo Red Tabara nta mbaraga ifite, ngo n'abasirikare batarenze 500 gusa. Ni amagambo ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'u Burundi Edouard. Arashimangira ngo mu by'ukuri nta kintu n'iki na kimwe bazimarira, cyangwa se nabo ubwabo ntacyo bakwimarira usibye kuba bafata umwanzuro wo kwitanga mu gihugu cy'u Burundi bagafatanya na bagenzi babo, cyangwa se bakaza tukabakanira urubakwiye. Atariko kandi icyo dukwiye gukora ahangaha turi gutanga ubutumwa kugira ngo babwire bagenzi babo ari u Burundi bukomeje kuba butabafata, kandi u Rwanda rukomeje kubashyigikira, ati bano bose bazafatwa kandi bakanirwa urubakwiye. Yakomeje gushimangira ko impamvu ingabo z'u Burundi zagiye muri Kongo ngo ni ukubera ko Kongo yisanze iri mu kaga gakomeye cyane, ngo iraswaho n'u Rwanda. Ikindi ngo kuba u Rwanda rucumbikiye Red Tabara ngo ni ikintu cyatumye u Burundi bujyana ingabo zabwo muri Kongo. Ndamukotinga ibyo yavuze ngo ingabo z'u Burundi zagiye muri Kongo kugira ngo zicunge neza umutekano w'imipaka yazo, kugira ngo bakumire uburwanyi cyangwa se ubushotoranyi bwa M23 ngo bafatanije n'u Rwanda ndetse na twirwaneho. Niko yavuze minisita mu gihugu cy'u Burundi Bizimana. Aravuga ngo iyo niyo mpamvu u Rwanda, kuko ibyo byose u Rwanda rukora, ngo niyo mpamvu Burundi bwohereje ingabo zabwo muri Kongo kugira ngo burinde neza imipaka yabwo, kugira ngo kandi Red Tabara iri gufashwa n'u Rwanda, iyo Red Tabara ngo itazakomeza gufatanya na M23 twirwaneho, ngo n'ingabo z'u Burundi n'ingabo z'u Rwanda, hanyuma bakaza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi ndetse ngo banakoraho ubutegetsi bwa Neva. Avuga ko ngo iyo niyo mpamvu ingabo z'u Burundi zagiye muri Kongo, ngo si impamvu yo kurwana ku bindi runaka bivugwa n'abandi batandukanye, haba amafaranga, amabuye y'agaciro. Ashimangira ko impamvu ingabo z'u Burundi zagiye hariya ngo ni ukugira ngo zicunge imipaka, kugira ngo badaterwa n'u Rwanda ngo rukomeje gufasha Red Tabara ndetse n'abandi barimo M23. Abo bose ngo ni ukubazibira kugira ngo batinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ni amagambo ya minisitiri, ariko kandi akomeza ashimangira ko ibi byose bizakomeza gukorwa, imipaka ikabungabungwa kugeza igihe u Rwanda ruzemera guca bugufi cyangwa se rukumvikana n'igihugu cy'u Burundi, ni nabwo ngo imipaka izafungurwa. Kuki imipaka? Yavuze yuko u Rwanda igihe cyose ruzemera yuko ibintu bijya ku murongo bigakemuka, u Rwanda rugatanga abantu bagerageje gukora kudeta mu myaka yatambutse mu Burundi,
bakoherezwa i Burundi bagakanirwa urubakwiye ngo nibwo u Burundi buzafungura imipaka. Ashimangira kandi minisitiri yuko ngo u Rwanda ruhora hari impungenge nyinshi rufitiwe n'igihugu cy'u Burundi bitatuma umupaka ufungurwa, bityo ngo mu gihe u Burundi buzaba bwaganiriye neza ku mugaragaro n'igihugu cy'u Burundi nibwo ngo imipaka izafungurwa, noneho ubucuruzi bukagenda neza bugakomeza nk'uko bwari busanzwe mbere, ibintu byose bikagenda neza nk'uko byari bisanzwe mbere. Avuga ko rero mu gihe byose bitarakorwa nta kintu na kimwe u Burundi buzakora ku gufungura imipaka, kugwahirana, ndetse avuga ko ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi atari mwiza ngo nta kibazo kirimo. Icy'ingenzi ngo ni uko u Rwanda rukomeze gucumbikira abarwanya ba Red Tabara rukabafasha mu buryo butandukanye. Ashimangira ko rero umupaka udashobora gufungurwa igihe cyose ngo Burundi bugikomeje kudahuza neza n'u Rwanda nk'uko minisitiri abigarukaho. Yavuze byinshi mu kiganiro yagiriye ku mubare w'YouTube ugaragara witwa Switch. Ni amagambo yavuze menshi cyane aho yaganiraga n'umunyamakuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko avuga byinshi cyane bitangaje, aho yakomeje kuvugisha abanyarwanda n'abandi benshi bavuga yuko ikibazo kiri kugenda cyaguka ndetse gifata intera, kuko niwe muyobozi wa mbere wumvikanye ashimangira neza yuko u Rwanda ruri gufasha Red Tabara. Ashimangira kandi yuko mu by'ukuri FDLR nayo ngo itagihari. Ni amagambo yivugiye ubwe ku mugaragaro. Yavuze ngo mu myaka yatambutse u Rwanda binyuze mu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ndetse wigeze no kuba minisitiri w'ingabo z'u Rwanda retired general James Kabarebe, ngo mu gihe yigeze kuba umugaba w'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo intego yari imujyanye ngo ni ugushakisha ingabo za FDLR n'abandi bose bakoze ibyaha muri jenoside. Avuga ko icyo gihe ngo James Kabarebe yabuze izo ngabo za FDLR kuko ngo FDLR nta yari ihari. Arakomeza aravuga ngo na nyuma uwo wari uyoboye igihugu muri icyo gihe Kabila yavuze ngo icyo gihe u Rwanda rwafashije Kabila kujya ku butegetsi kugira ngo nagera ku butegetsi abafashe gushakisha abanyabyaha ba FDLR bakoze ibyaha bagahungira muri Kongo. Yavuze ngo icyo gihe barabuze. Aravuga ngo intara zose uko ari 5 zashakishwamo FDLR barabura, ngo usibye muri Walikale niho hari FDLR nkeya. Ni amagambo yivugiye minisita. Arongera avuga ngo FDLR ngo mu ntara enye muri 5 bashakishijemo FDLR barazibura. Bivuze ngo aho ziri ubwo wasanga ari muri ngiyo ya 5 batashakishijemo. Yavuze ngo kandi ngo ibice byinshi bigenzurwa n'u Rwanda ku bufatanye na M23 ndetse na Twirwaneho, ngo baje bashaka gushaka FDLR barazibura. Ngo kubw'iyo mpamvu rero FDLR nta iri muri Kongo. Ni amagambo ya minisitiri yavuze mu gihugu cy'u Burundi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Edouard Bizimana. Ni amagambo yatangaje. Aravuga ngo FDLR ntayihari. Kubw'iyo mpamvu ngo ntabwo Burundi bukorana na FDLR, nta nubwo Burundi bukorana na FARDC. Uburundi buri gucunga imipaka yabwo muri Kongo, ngo nicyo cyabajyanye. Ni amagambo yatangaje menshi cyane, ariko ni bimwe twabashije kuvuga byagarutsweho muri aya magambo. Uyu minisitiri yakomeje kuvuga ibintu byinshi, ashimangira ko ubutegetsi bw'u Burundi ngo urwego bukomeyeho ndetse naho bugana kugira ngo bukomeze bwaguke, ngo bukeneye imbaraga z'abanyagihugu, ndetse ashimangira ko ari uwitwa Pamela n'abandi bakorana, ari abavuga rumwe n'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo. Avuga ko bakwiye kuzaza ku neza mu mahoro bakajya mu gihugu cy'u Burundi, kuko ngo nibaza ntawe uzabavuga nabi, bazakirwa kuko ngo Burundi bushyize imbere amahoro. Ni amagambo yavuze. Arakomeza ngo mu gihe bataje ntibazagera ku mugambi wabo wo kuvanaho ubutegetsi bwacu bw'u Burundi wewe na neva, ngo bazakora ibishoboka byose ariko ntibazagera kuri izo ntego zabo. Niyo magambo yatangaje minisitiri mu gihugu cy'u Burundi. Ariko arakomeza aravuga ngo uko byagenda kose Burundi burakomeye, nta ntego n'imwe yatuma cyangwa se bafasha kugera kuri ibyo ngibyo bafite. Ni amagambo yakomeje gutangaza ndetse avugisha abantu batandukanye.
Avuga kandi yuko mu by'ukuri ibi bintu bikomeje gukorwa mu karere, ku isi ndetse no muri Afurika muri rusange, ngo ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse ubwo umunyamakuru yamubazaga niba abarundi bakwiye kuryama bagasinzira bagohetse, yavuze ngo nimuryame musinzire, ngo Red Tabara idafite u Rwanda ntiyabaho, ntiyakora, ngo kuba iri gukora ni ubufasha ihabwa n'u Rwanda. Aya ni amagambo yanavuzwe n'umuyobozi we Perezida Neva, aho yavuze yuko ngo Kagame cyangwa se u Rwanda nirwo rukomeje gufasha Red Tabara gucumbikira abanyabyaha bakoze ibyaha mu Burundi, bagahabwa ubuvumo cyangwa se bagahabwa ubuturo mu Rwanda, amacumbi, ibyo kurya, imyitozo gisirikare n'ibindi mu Rwanda. Abakoze igerageza rya kudeta mu Burundi mu myaka yatambutse, ngabo ngaba u Rwanda rwarabimanye. Yavuze iki Geneva yuko ibyo nabyo ari ikibazo gikomeye cyane, arabishimangira. Gusa u Rwanda ruvuga ko abangaba mu Rwanda nta bahari. U Rwanda ntabwo rwemera n'umunsi umwe ubufatanye hagati ya Red Tabara M23. U Rwanda ruvuga ko rwashyize ubwirinzi ku mipaka gusa rugasaba yuko FDLR iri muri Congo yasenyerwa ndetse ikamburwa intwaro, ahubwo abakoze ibyaha bakazanwa mu Rwanda bakaryozwa ibyaha byabo, bakajyanwa mu nkiko, abarengana cyangwa se abatarakoze ibyaha bakagera mu buzima busanzwe. Ku kijyanye no gushyira hasi intwaro, umuyobozi mu gihugu cy'u Burundi Minisita yavuze ngo basabwe gushyira intwaro hasi abantu muri FDLR. Yasa n'uwivuguruza ngo basabwe gushyira intwaro hasi, ariko hirya aravuga ngo FDLR ntayihari. Ni amagambo wumva asa n'arimo kwivuguruza ubwayo. Niyo mpamvu u Rwanda ruvuga ngo FDLR izanwe mu Rwanda, bahanwe abashinjwa ibyaha, abakiri batoya batakoze ibyaha, cyane ko hakozwemo propaganda nyinshi, bagafata abantu bakabashimuta bakayobora muri FDLR. Abasanga batarakoze ibyaha bajyanwa mu buzima busanzwe, ndetse bajyanwa mu miryango yabo, n'impunzi zitahe. U Rwanda nicyo ruvuga. Ni amagambo ahabonye cyane nayo Minisitiri mu gihugu cy'u Burundi w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Edouard Bizimana yatangaje ashimangira ko FDLR ntayihari. Ibyakomeje gutuma abanyarwanda benshi bavuga ko yarengereye cyane, ko yavuze ko ntayo yarengereye cyane, ko abanyarwanda benshi bamusubije. Ashimangira kandi ko ubufatanye, avuga ko u Rwanda ruhari cyangwa se rukorana na Red Tabara n'indi mitwe itandukanye, u Rwanda ruvuga ko nta bihari. Mu by'ukuri ni amagambo yakomeje gutuma abenshi bavuga bati Minisitiri warengereye, wavuze ibintu bitari ngombwa, ndetse nta gihamya na kimwe ufite cy'ibyo uri kuvuga. Byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ndabashimiye ku mwanya wanyu mwafashe mwumva ibiganiro n'kurikirana yitwa Mboni TV. Njyewe nitwa Ajabu Marashi, nkubwire ngo utorakora subscribe wayikore kugira ngo tujye neza akantu kandi ibiganiro byacu nyura kuri uyu muyoboro. Nkubwire ngo wakunze ibiganiro byacu ushobora gukora kuri like kugira ngo bigende neza, ndetse wakora share kugira ngo bigere kure byaguke ibiganiro byacu. Ariko kandi agusaba kugira ngo ube ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo watwandikira muri comment. Nitwa Ajabu Marashi, mwebwe mwese mpaye muronke Imana ibirinde ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.